Našega mitropolita Joanikija ne treba prozivati za svedoka, iako on jeste svedok. A vi, gospodo hrišćanska, kad bi samo znali ove police mitropolitove biblioteke na Cetinju i poreklo ovoga prostora koji sada vidimo, neka garaža prvobitno projektovana, pa kada je on došao 90. godine i 91. na Cetinje, od nevolje kuće drugde napraviti ove police i složiti svoje knjige, kako je to Matija malo prije tako divno opisao, iskazao. Evo, ove knjige i ove police su svedoci samo Bogu znanih ljudskih povijesti. Pod ovim, među toj biblioteci mitropolitove vidimo ovdje jedan tipična scena, prijem mitropolita jedne porodice, upravo ovdje jednog uvaženog potomka vladike Kirila Mitrovića ovdje iz Budve. Tamo su doneli njegov portret i to je ta scena koju ova fotografija prikazuje. Ali ove, kažem, police i ove knjige su svedoci ne samo života i životne putanje mitropolita našeg Amfilohija, nego, kažem i ponavljam, ono što možete zamisliti i ono što ne možete zamisliti, ljudskih povesti, ljudskih sudbina, ljudskih priča, svakakvih i nikakvih. Ja sam zaista imao veliki blagoslov Božji i sreću da mi je mitropolit, kako je samo on to mogao i kako ga znamo, bez ikakvog suzdržanja i podozrenja poverio brigu i o njegovoj biblioteci i o njegovim spisima, o njegovom ličnom arhivu i k tome još i o mitropolijskom arhivu. Ne hvalim se, nego mi je čast i blagoslov da posvjedočim ovdje pred vama. Svaka od ovih knjiga je prošla kroz moje ruke i ja sam je stavljao među ove police. I zato sam svedok da su te knjige u stvari svedoci duhovnog i mentalnog i intelektualnog profila mitropolitovog. Bivajući uz njega tolike godine kao iskušenik, potom sabrat, monah, cetinski postrižnik, godinama sam upakovao njegove kofere. Ništa pod redom, pod imenom Božijim nije nosio kada je obilazio naš narod i crkvu Božiju uzduž i popreko kugle zemaljske, osim one svoje arhijerejske odežde i knjiga našeg izdanja Svetigore, a odatle je vraćao ništa drugo osim knjige. I to zborište knjiga, to je njegovo zaveštanje koje je ovdje nekim čudom Božjim i neispisanim očekivanjima zaveštao i evo ovdje su pod ovim krovom. Pripalo me je čast da kažem nešto o strukturi biblioteke mitropolita Amfilohija. Neću vas opterećivati tehničkim podacima. Čuli smo već, naša voditeljica Nela je rekla, oko 25.000 primjeraka knjiga i časopisa je fondus biblioteke mitropolita Amfilohija na svim mogućim jezicima. Negdje sam ovih dana, kad sam opet to gore malo gledao, pa vidiš englesko-albanski liturgijar, ko zna na kojim od tih njegovih putešestvija mu je neko poklonio, a da ne govorimo o knjigama na latinskom, na svim evropskim jezicima kojima se govori i koje je on govorio i kuda je prohodio evropskim stazama i bogazama u svom duhovnom i intelektualnom formiranju od Beograda preko Berna, Rima, Atine, Svete Gore, Pariza, dok nije negdje zatvorio taj svoj krug u Beogradu i u Banatu, Ravnome i ovdje u gorama crnogorskim. Dakle, knjige svih mogućih profila i poezije i čini mi se da nema ni jednoga, pa pravo rečeno i da ne spominjem sada, i onih najozloglašenijih pisaca i poeta ovdje sa ovih prostora koji su mu poklanjali svoje knjige sa posvetom, da ne spominjem sada kažem imena. Sve je to negde jedno kulturno i duhovno blago koje nam je ostavio mitropolit iza sebe i koje ovdje pod ovim krovom, kako je to i nagovestio naš mitropolit Joanikije, kroz formiranje i biblioteke i kroz formiranje ovoga duhovno-prosvetnog centra, bogoslovskog patrološkog centra instituta, bit će opšte duhovno blago svih i svega. Ako možemo sljedeću samo fotografiju.
Spomenut je ovdje gospodin Lovrić i njegova supruga Dajana, koji su radili idejni projekat koji smo mi upravo pogledali, ali davno, već ima 10 godina kako je mitropolit se opredelio za svoju biblioteku, da je ovdje zavešta 10 godina pred svoje blažene končine. Ovu smo mu fotografiju pokazali i rekli, Vladiko, ova Njegoševa biblioteka, u stvari nije to samo Njegoševa, među ovim knjigama koje vidite ovdje su knjige i Petra I. i Petra II. I to je dobro, ovdje imamo ovih naših bibliotekara i bibliofila, dobro je to već opisano i svaka ova knjiga zna se njeno poreklo i njen sadržaj, ali ova takozvana Njegoševa biblioteka u Biljardi koju vidite, to je, da kažemo, estetski i ona ideja vodilja po kojoj su gospodin Lovrić i njegova supruga i mi koji smo se tu udružili gledali kako bi i na koji način bi pravili police za knjige. Nažalost, mi srpski narod, krenuši od Hilandara, koji ipak ima 8 vjekova svoje tradicije, iako je i on stradao od nekih požara, pa i do nedavnog požara pre 15 godina, ali je to Božja kuća koja ima najveće trajanje, bez nekog većeg, da kažemo, razaranja. Ovo sada što ide, samo da kažem, to su razni zapisi iz knjiga koje sam ovdje sabrao da vidite i da vam približimo. Ovo su upravo, vidite, zapisi iz njegove bilježnice iz Rima, pa redom, evo vidjet ćete sada, do ovoga malog kalendarića iz 992. godine, evo ga, a tu vidite ima osveštanje crkve uz Pužu, pa redom od ovih njegovih studentskih knjiga. Ne bih sada sve jedno po jedno pokazivao, neka to vas samo prati, nego želim da kažem, mi nemamo, počevši od hilandarske, studeničke, žičke biblioteke, samo neke male, mučne tragove i ono što je pretrajao, to nam je Hitler uništio 6. aprila 1941. godine. Preko 1500 srednjovekovnih rukopisa u Narodnoj biblioteci na Kosančićevom vecu u Beogradu. Dakle, na tom kontinuitetu bescen blago je i ova biblioteka mitropolita našega Amfilohija. Naši ovdje bibliotekari će obraditi kataloški nju i imat ćemo njenu pregled celoga njenog kompletnog sadržaja. Rekoh i ponavljam, gde god je, na koju god stopu kugle zemaljske mitropolit hodio, on ništa drugo, kako reče naš Matija, nije donosio sa sobom na Cetinje, osim ljubavi, osim blagoslova i osim tih knjiga. I to je taj knjižni fundus koji sačinjava biblioteka mitropolita Amfilohija. Ono što je nas zapalo, to je da je stavimo po njegovom zaveštanju da bude opšte blago srpskog naroda. I evo kažem, kako ste vidjeli, njena struktura počinje od onih najranijih njegovih bilježnica iz njegovih bogoslovskih dana, Sveščica kad je bio bogoslovac 4. i 5. godine, bogoslovije Svetog Save u Beogradu, do ove bilježnice koju držim u rukama iz njegovih rimskih dana služenja Bogu i molitvi i intelektualnog uzrastanja. I vi kad pogledate ove bilježnice, vidjet ćete da je tada već na svim mogućim jezicima, evo pogledajte, i na ruskom, i na latinskom, i na francuskom, i na njemačkom imao svoje ispise i bilježnice i širio svoje duhovne i intelektualne vidike. I kažem, nije ni ovo posljednje, ovo iz 92. godine, tu mi je negdje slučajno pod rukom ovaj njegov kalendarić zapao da vam ga pokažem. To su sve kamenčići ogromnog mozaika duhovnog i intelektualnog profila i lika našega mitropolita. I to njegovo blago, evo, sa blagoslovom njegovog naslednika i ljubavlju i brigom koja nas je ovdje večeras i sabrala, to će biti opšte blago, ne samo srpskog pravoslavnog naroda, davno je Amfilohije prevazišao brda svoja moračka i 4 nahije i redom, kako je on sam govorio, svi to dobro znamo, meni je vas i ona mala. Po toj širini i po toj dubini i po toj visini duhovnog i intelektualnog studentskog potpisa njegova, vidite, A. Svetigora, evo potpis oca Justina, žao mi je da ovako slabiji, tu se vidi 68. godine, pa opet njegove bilježnice iz Pariza i tako dalje na raznim jezicima. Dakle,
to je opšte blago i nama je velika dužnost i odgovornost da ga po njegovom zaveštanju približimo i da ga učinimo dostupnim i da bude duhovni temelj i izvor za napajanje s njegovim blagoslovom. I crnorizac Amfilohijevo piše ovde dole, pa onda žitija svetih, pa vidjet ćete sada posvetu oca Justina, opet evo vidite 76. godine mislim. Tako da kažem i ponavljam, to je duhovno blago i to je struktura mitropolitove biblioteke o kojoj mi ovde brinemo i hvala vam svima u ime našega igumana, oca Jefrema i nas, brati ovoga manastira, gospodo hrišćanska, i vi koji ste ovde sada i oni koji su imali dobru volju, pa možda iz nekih tehničkih razloga sprečeni biti večeras sa nama ovde, ovo je samo početak ostvarenja, zaveštanja našega mitropolita. Vrata su za dobra dela širom otvorena, kao što vidite ovoga našega manastira, za vašu pomoć, za vašu dobru volju, za vašu materijalnu pomoć, da ovo učinimo jednim kamenom temeljcem. Kako sam rekao, mi imamo poneke manastirske biblioteke, ali mi nemamo poput onih zapadnih naroda, kako pođete negde po zapadnoj Evropi pa gledate benediktinske manastirske biblioteke, počevši od Vatikanske pa redom uzduž i popreko, koje nisu stradale, nego su samo kupili i skupljali i sabirali. Pogledajte po Engleskoj kakve su tek tamo biblioteke gde nemate knjige sa kugle zemaljske koja je štampana, a da ih nema tamo po tim krovovima. Ali zato, blagodareći našemu mitropolitu Amfilohiju, evo imamo i ovde, i u Crnoj Gori, i u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uzmučenu patrijaršijsku biblioteku u Beogradu, koja je imala svoju golgotsku putanju, jer je to u stvari njeni temelji, biblioteke karlovačkih mitropolita, teško razranavljena i iskrvavljena, u Drugom svetskom ratu opljačkana od ustaša, pa tako 946. godine vraćena i našla sebi skloništa i utočišta u Beogradskoj patrijaršiji. Eto, i ova ljubav i dobra volja i blagoslov našega mitropolita ide u taj lanac od onih spisa Stevana Prvovenčanog i Svetoga Save i onih bezbrojnih znanih i neznanih crnorizaca i letopisaca. Evo ide i ova biblioteka mitropolita Amfilohija ovde u manastiru Stanjevići. Hvala vam još jedan puta za svu dobru volju, za pomoć sadašnju, za pomoć buduću, ne nama, Gospode, nego imenu Tvome i sinovima Tvojim, Gospode, i sadašnjim i potonjim.